Hazreti Ömer özünün xəlifəlik dövründə İslamdan ilgirki cahiliyyət dövrünü kömügən yaşlarga biz ilgiri butlarga çuqunatdıq. Xormalardan but yasab, ətdegəndə onun ibadət qilib, kəşdə o xormalarını yeyitdik deb çəndirgən vaxtda bunu tanışıgan yaşlar, "Ey Hazreti Ömer, o vaxt sizin aqlınız yoxmuydu? Qarab turib şu taşlarga ibadət qılamdınız. Texi özünüz yeydigan xormalardan but yasab, onun ibadət qilib, kəşdə yemdiniz. Hazırki aqlınız o vaxt yoxmuydu?" deb soraydı. Hazreti Ömer bu aql meselesi emas. Bu bir hidayet meselesi. Ben Hazreti Ömer'den aqlli kişilerini gördüm. Ularning aqli ularni do'zaxdan saqlayanmadi. Ya'ni to'g'ri yo'lga yetaklanmadi. Ammo oddiy kishilarni ko'rdim. Alloh taolo ularga hidoyatni nisb qilib, ular do'zax azobidan saqlanib qoldi. Haqiqatan hidayet meselesi. Aql meselesi emas. Ben Hazreti Ömer'ning bu gapini ko'rgan vaqtimda Xalq ibodat qilib turib, NASA'da ishlayotgan, butlarga cho'qinib turib, Microsoft'dagi shirkatlarda ishlayotgan injenerlarni esimga oldim. Haqiqatan bu aql meselesi emas. Bu bir hidayet meselesi. Allah Teala hemimizni hidayette müstehkem kılsın.